It's the 30th day of the month. Apo, kahit may salang aldawan na 2019. Tawanan. Partak na talaga ti panawen. Kahit 2019 awampay iti asawang balaw. Okay, nga rin katuan nyo, Apo. Iti 40 katuwa. Iti maudi, Apo, nga programa may iti tawen 2018. Our last episode of our program entitled Adda Kami Man. Ito lang, Apo, kasamitan nga radio station the entire Cagayan Valley. Wala unay kakaaruba ke. Tilaeng 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam 8. Iti programa, Apo, nga mga ano di mang punggusan ay mang rapat kada tayo aming Ilocano, Apo, sa dinuman ti lubong. So kadagiti mandariman Apo magbubuya kada kami online ating Venus Happy New Year as well as to ataman ta balibaliktad sa ni Ma'am Lilia Burgos Agbayani. Ayan, Happy New Year to you and to your family dita. And sino ba yata ito ay si kamantimang basa ni Mary Jane de la Cruz Padillo. Happy New Year tayo kada tayo amin karobas all around the world. Naman ni Azumi. Rose Kayan Gonzales naman in-mention nan sa hello mga manong, good PM. Kanina pa ako nag-aabang naman nila Lani Edadas. Yes. Happy New Year from Jones, from Christian Dave Salodares II. Watching from Dasmariñas Cavite, from Lilia Tandog. Happy New Year adding June Kenjem from Auntie Ida Clinton. Happy New Year from Ramon Villaflor. Hello po mga idol watching here in Kuwait. Happy New Year po from Marilu Katembong. Happy New Year po sa inyong lahat from UAE, from Lynn Losokadan. Na po. Hi, Happy New Year watching here at Rescue Delfin Albano, from Max Ramirez. Happy New Year from Mary Ann Esperanzate. Hello to Manong Aquilino Lopez, dita Balayda. Dita Raniaga. Okay, nga rin niya, madararami din yung, Apo, itatangkan ito. Agman maneho kayo mahana, dita kaman palengke, magmag na kayo. Agmol-mol lang. Tapos siyempre, lagi po nyo dagiti naglabas ito 2018. Keno, madamada palagpalpalengke para itihanda no bigat. Wen, kadagiti. So, amin ang, Apo, nga patami nga Ilocano, ay kaya't hantay ko mga liplipatan dagiti tataw. Apo, nga nagbaling nga paset, iti biyag tayo iti 2018. Pagyamanan tayo ida, kaya't sapay ko at adun tupay, itagbaling nga pagayam tayo iti sumarunong nga tawen. Nga rod, para kadagiti tao nga nagbaling nga paset, tibiyag tayo. Di kantong malipatan kung ato'y puso, uray awan katuiden na titunggal aldaw, uray painutawenen iti naglabasen, di muntu kunaen amalipatan ka ingat tong paltanem. Kanayon nga at dakaniyak ti impay dulin mo nga ayat, nga impaay mo apabiyagat, uray numay sa atupayen haralamis abangkay, di muntu kunaen amalipatan ka ingat tong paltanem. Hello, manang Aida Pascua Clinton na po talagang nagsapang matisunang naka-online. As well as to Aida Pascua, ano dito? Adin Pascua, Kunakuma, and Lilia Tandog, Eileen Pascual, and Max Ramirez. Naimbag nga pangalto tayo amin itapong. Di kantun malipatan kung ato'y puso, uray awan katuiden na titunggal aldaw, uray painutawenen iti naglabasen, di muntong kulaen amalipatan
malipatan ka, ingat tong paltanim. Eto Tanim. Tanim, impay dulin mo nga ayat, nga impaay mo apagbiyaga. Uray numay sa atupayen, analamiis abangkay, di munto kulaen, amalipatan ka, ingat tong paltanem. Di munto kulaen, amalipatan ka, ingat tong paltanem. Okay, tangar na puti sonata na palungan di kanto malipatan. Ay kapod nula unay, no ipatpatag mo ti may isang tao. Ay katamulip lipatan, dagiti na imbag nga naramid akeng kangim. No daman ti nakamkamalyan na, ay dagiti nga banag itinaskan nga lipaten. Tahan ka, pulos nga makamove on, no hamo malipatan dagiti haan nga nasaya at unay nga nagdaldalanan yung aduwa. Ngarod, income pagyamanan apo dagiti sponsor sa iti programa. Siyempre, dagiti board member, Fred V. Alili, Sir Fred, and Sangguniang Panlalawigan Arcomeris of the 6th District of Isabela, and they are the owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Carl Jason Alili at telephone number 0917-543-7111. Tapo, i-dial yun lang tatlong maaman yun. Calling. Kaya siyempre, ama iti iliming Ramon, Mayor Jesus Diladaran. Thank you so much, sir. Panagi-sponsor mo iti programa ken datay F1 when datay Royal Choice ita Kabatuan Isabela. Dagiti produkto tapo tomato sauce, tomato ketchup. Napay dagitay vinegar, soy sauce, and everything. Basta condiments apo. Don't forget the Royal Choice. Yeah. Kaya dagiti doon pa nga naka-online balong. Wan kuna na ni Lilia Tandog, Happy New Year dita San Jose, Santa Cruz, Ilocos Sur. Lalo ka dagiti pa si family Ken Pislaan family. Naragsak nga baro atawan nga naman ni Senon Toquero. Happy New Year Kuya Jun and ading Jem pagritman to'y anak ko nga nag-birthday kalman ni Mark Lawrence Nisperos. Agiyaman na kada kayo, and hello to my batchmate Ryan Andres. Agbibuyeso na new haircut JM nga na yun. Pada kami tayo new haircut. Yes, we both wearing Idi Huwebes or Merkules. But before nga na pang kami apo nagkansyon sa Jeep Pangasinan. So iti kampanagyaman kini Dr. Adriano Sabado and kabagis Minda Almerol apo ti panang regalo da kada kami kadagiti nagkalaysa sa jay umingkan Pangasinan kini Francis yan Almerol. Ayan, so happy wedding kita. And of course iti na pang kami after Pangasinan bimbalaso kami ditoy Vizcaya iti para iti Batara Reunion Bataras Family Reunion 2018 jay Bataras Firing Range sa jay Bayumbong Nueva Vizcaya. Ayan, pagyaman nami kaya good afternoon kada kayo. Lalo kada kita nangala kadata siyempre ni General Batara. Di ka? And General o Colonel? General. Ni Ate Roxanne, ni Sir nga Rael Layan, ni Uncle Jerry, ni Ma'am Devora, ni Ekal. Kan amin na dyan nagtatidas kamo. Yan, aming miyembro sa pati Batara Clan. Thank you so much sa pati na barang pa ng brasayo kada kami. Kami malipatan da kita. Tutudo lang tayo. Correct, tutudo. Agar arbis. Tuloy-tuloy pa rin. Diretso tiragsak. Apay ba kibibiyangan na dito pitak dito. Nakabutas dami na. Nakabutas na nga nagsala. Handa ko na nakasagana. Anyway, once again, our heartfelt thanks. And tonight, apo, antabayanan na kami met dito. Barangay Namnama, Kabatuan, Isabela. Para iti Christmas program da. Kadwami apo, siyempre, tinang invite kita kami. Thank you so much, Kapitan Laurado. Di ka di. Alas 7 terabia, dita kami apo. Isagana yun, dikiti kape. Kada tinapay itata, isuti, tira, iming mo na. Okay, ngarod, kuna na dito text line. Hay mga idol na imbang nga pangal daw yo. Mangan tayo, agsida tayo na iti manok. Tinola ko na. Happy New Year. Siya ni Meli Grayon. Groyon, iti ipalitsage. Igrit ko man to'y nalaing, kabsat ko, kabit ti bintana ni Jimmy Evangelista nga taga, tugi Garao Cagayan. Ken ni Mamang Manang Gina, Bangloy Groyon, ken ti asawa nga ni Gerson Groyon.
Domingo iti Jones at iti Domingo Jones. Request ko man apo tatay maulawak Mildred. Kuna na to ini kabsat. Awan. Keta may sabay na bang aldayo amin dito kuya ni JR Yakan to Malinit Jones. Kuya kan tayo DJ Buwan. Alay ko kay amin nakaduwak tatakuya ko na. Okay, that will be the last part sa Tagalog na ita. Okay, magandang tanghali po pakibati nga ang anak ko na siya na Jerlyn at Jeya Pagaduan, especially to my love husband, Eddie Pagaduan. It's me, Jenny. Jenny. Sino nga nga Jenny dahil hindi ko pisinantang nga ta. Kuya, pag-greet man, tayo balasan ko nga ni Hana, ti happy birthday no January 2. Any song kuya, thank you ni Nanay Venus Bibi Mindaros. Happy New Year mga idol listening from Ward. My alaga is in the Ward. Dito na ako abutan ng New Year mga idol. Batiin mo naman ako. Salamat ko na Digna Lanuza. Happy New Year po ko na ni Jenaline Pastores. Happy New Year to all from Mirna Eugenio. Happy New Year mga idols watching from Chicago from Mel's De Leon. Hello to Liza Nahagos, Marisol Bareng, Tessie Gulyaba. Oh, your ninang. Hello FBD. Yes. Happy New Year from California. Yes, Nina from Santa Maria, California. May ninang Tessie Gulyaba. Ayan. And siyempre kabsat na dito. Thank you so much Gayam Abu Di Kinyayo. And of course to Ma'am Angie Mateo of Angie's Jewelry Shop Apo, located at Robinsons, Candida Palengke Apo, for being the satellite ayan, and bringing Apo the regalo nini ng Tessie kada kami. Wow. So thank you so much. And of course kiti for the Kiduo Hong Kong chapter nga manarimaan Apo nga Apo nakalamlamis nga minji enda kita mamati. Nagpuskol ti jacket tayo. Nagpuskol ti jacket da. Ngam hangada kita nga jacket ti masapul yun ta ading kordapi ako na nawino ni ating Ella. Mangbiro ka pa sa bali nga jacket dita datay medyo mas natural, close to reality. Ngarat para kata kayo amin. Apo da ito man ti may isang Ilocano song. Bumalse tayo. Anyan aragrasa Rignam kento'y rignag Nagparagnet laeng Day di ayan Tinagtagibita Iti nabaybayan Intasin ang wadan Tapnon di mawaswas Daytoy tinapili Aldaw nagnuan gasat Apan nakatungpad Di ar-arapan Karihin sa patang Atin tumauman Pinagsining galo Tibker kawar ngayat Agragsaktan nga rutket intadang gaya Naldaw akagasatan Ukwa mong tuy pusok kararwa Kenrik na kinggan at palupalan Ikarkararag tati apuan Na marswa nga inatasalwadan Tatapno nagnayon samkid na yan Ayat aldaw masangwanan Yawat ko tuy bagik kararwa Kenrik nagtasiksikan tegaywan Pusok ti ikuta magraman tuy biyag ko ayat akapupudnuan Pagpinuligan ta tinigat kenam ay ngintan kakalak aman Tagmay may satan ket bintuwag sila uray kaanuman Sumaron na po dito tatatag nga sonata. So, karuba, isaganin na kita cellphone yo for 100 peso load. Amangan lang, ano, si kayo tito mama. Kani, awan dakas na nga padasan nyo ba? Iti ag-send with your name, age, and address together with the title of the following. Sayang nga dito nga sonata. Dito sumarsaro nga sonata. Damdama. Over our official text line 0915-071-3686. Aha. Agragsaktan nga rutket intadang gaya Naldaw akagasakan Ukwa mong
tuy pusok karawa kenrik na ingganat panumpalan ikarkararag tati abuan na marswa nga ingatasalwadan tatakmunan na yung dyan tati simong bangadagusan ayan yawat ko tuy kenrik na may nakikikot ta okay pusok ti ikuta maglamang tuy biyak kuwayat akapupunuan pag binuligan tataligat ken nam ay nga tanto kalakaman tag may satan ket dinto ag sinauray ka anuman tag may satan ket dinto ag sinauray ka anuman Mga nagkwag, nagkablaaw ni. ay kung ano simong batan. So good afternoon kanya dito Apo Villa Carmen. Siyempre kinikatugangan ka na Natividad Pastor. Kaya na niya. Happy New Year amin tita ka Villa Carmen Ramon Isabel aglalo ti Purok 5 kablaw kumantay pamilya nga madama tikaan. Agkabkablaw Birhilyaw. Yes, ni Berhilyo Welding Rad. Pupurok 5 lang ti kinablaawan na. Sige, madi ka mapafan purok 4 purok 2 kadayat sa pasabali nga purok 8 kalata purok 5. Maday amin nga taga Villa Carmen lalo ti Purok 5. Aglalo ti Purok 5 kunana. Okay nga rod. Kalagiti so amin ditan ni katugangan nga natividad. Sino kaya dagiti pamilyak ditan? Of course ako nga ibagati nagnagandaan. Ken DJ Villa Beltran. Of course my daddy Tatay Felix Abalos Seriales Senior kini Annabel Velarde Seriales. Ayan, ginimana ko nga Regina, nimanan ko pa iti Genueva Ecija ni Lourdes Seriales. And of course, katigiti pa ito dumapong kakabagyak, dumdumngeg itatana imbaga pangaldaw. Kaya kung na dito text line, good PM mga idol, igrit kuman, tinaragsak nga barota, wen, ti pamilyak, iti asawak nga ni Jong Tolentino, sana asawa ko, wag kang uminom ng alak kahit ngayong bagong taon lang. Ken tidwa nga, Jonakis ko isuda, si Jay Ken Ian. Sana wag kong kayong pasaway kila mama at papa. Greetings coming from Carol of Banwar. Where is Banwar? Hindi ka mo. Banwar. Hindi ka, dati sumaron ito mo ng bulan iti tawan next year. Bulan? Mo ng bulan? January aja. Banwari. January. Ay, medyo asidig lang agkaraim ta. Okay. Greet ko man natin bisita may nga ni Manong Unad, Manang Rhea ken ni RD ken ni Nana Juliet ken Tatay Renante ko. Tapos agayabing nga ni Ren ken Sander mangan tayo. Kung mablawa man ti na imbang nga barutawan tayo amin ti adda kami manan naglalaw kadagiti batch ko. Batch 97 aglalaw dagiti Mandirigma nga Suda Marcelo, Sherwin Bernard, Crisanto, Rodmar ken ni Pare Derek, Kuya Conrad. Yes, dito kita nga mapupuko ata every Sunday nga naka-tune in lata. So, thank you so much, Kenka, Kabsat Ronald, Conrad, Ronald, kung kuna mo tayo. Okay, nalawa ka na is being requested by Melchor of Liberty Heritage, together with Bersumil. Mami ni Renren Arquero. Long distance nga ayat. From Kuya Rading. Okay, damdamato yung Happy birthday, Patrick from Regine. Ayan, tapos ti Kunada, ti nag-request batiin tagayam kano dagiti taga Liberty Heritage and staff. Yes, of course to the owner and manager of Liberty dagiti kakabsat nga